أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المسمر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح صدورنا بهداية القرآن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. Allah Teala okulundan Kur'an tilavetlerden düşkün sağlar. Hatay gençlerin geçirgen Allah. Adam Aleyhisselam'dan bugün gün geçeyin kötüketken jalpı mu'min Müslümanlar ruhuna. Özgürce amin de bir onu şu derde jalpı ağay eciler üstün bir tuğanlarının ruhuna. Bugün birbirinin yolu arasında kel albay duaga muhtaç bolup jatkan jalpı dostlarının ruhuna. Usul baldarızga talim terbiye vergen Peygamber kesibini arkalap o düğünü sapar tartkan muğalim ustazlardan ruhunu bağışladık ya Rabbi. Ramazan ayının hurmatına dualarımızda kabul kılgın. Ötken pendelerinden bütün barının rahmatını algın. Amin dep turgan bartılısın ata-enelerimizge ekilini rahmatını keçirimin demeyirimin de bergin. Allah'ım amin dep turgan bartılısın üylerimizge kılatkan işlerimizge Ramazan ayının bereketlerinin bergin ya Rabbi. Allah'ım Ramazan ayının hurmatına usullerde çoğulu oturgan 20 yıldığın sırt olup birbirinin diydarhanime dostluğun bekinde oturan usul ağalarız diyecelerimizde ballarga savak verip bugün balların görüp bana oturgan muğalim ağa ecelerimizin bütün bardığın ömürlerini uzun kılgın, imanların bekem kılgın, ders oluğun bekem kılgın ya Rabbi. Kılatkan işlerini berifendi vergin. Allah'ım var üstüne yübeleleriske asmanı cerindeki faiz-i barakat eşiklerini de çıkın ya Rabbi. Allah'ım Ramazan ayının hurmatına dualarınızı kabul kılgın. Ramazan ayının hurmatına bugünkü mübarek cuma günlerinin hurmatına bütün günlerimizi geçirgen tövbelerimizi kabul kılın ya Rabbi. Allah'ım şu derde çoğulu oturgan bütün bardolsun dostluğunuzu bekem kılıp kıyamatta cennetin töründe de çoğu kılın ya Rabbi. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حَسْبُنَاللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللهم صل وسلم وبارك عليه